Ibihe byiza mwe mukurikira Sec Channel by'umwihariko abakurikira ikiganiro hirya y'ibyo tubona. Mu buzima bwa buri munsi, buri wese haranira gukora ibikorwa by'iterambere bizamubeshaho neza n'abazamukomokaho. Gusa mu mateka y'isi hari abagize ubutunzi budasanzwe ku buryo n'uyu munsi bafatwa nk'abakire b'ibihe byose. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuganira ku bantu babayeho mu myaka yo hambere maze baza guhirwa bagira ubutunzi budasanzwe mu isi ku buryo n'uyu munsi bishoboka ko gutekereza ku butunzi bagize icyo gihe byagorana cyane kuzabugeraho mu isi y'uyu munsi. Mwicikwa n'ikiganiro cy'uyu munsi jya ukibategurira kandi ukibagezaho. Nitwa Christophe Wizeye, ngiye kwifashisha inyandiko nyinshi zitandukanye za Investopedia, Business Insider, History n'ahandi henshi. Mbahaye ikaze. Hari umugabo wabayeho wari umuhinde witwaga Osman Ali Khan. Uyu yabayeho hagati y'umwaka w'1886 ndetse n'1967. Yabaye umutwaro ukomeye, akaba yarabaye umuyobozi ukomeye wa leta yitwaga Hyderabad, imwe muri leta zari zikomeye mu Buhinde bwo hambere. Ikaba yari iherereye mu majyepfo y'agace ko hagati mu Buhinde. Osman Ali Khan yayoboye aka gace ku ngoma ya Nizam. Iyi ngoma yahatwaye hagati y'umwaka w'1724 n'1857. Ali Khan uyu yari umutegetsi ufite igitinyiro muri icyo gihe. Yahayoboye hagati ya tariki ya 29 Kanama mu mwaka w'1911 na tariki 17 Nzeri 1948. Uyu Ali Khan yaje kuyora ubutunzi budasanzwe, aza kuba umuherwe ukomeye aho muri Hyderabad kugeza apfuye ku myaka 80. Aza no kwandikwa mu mateka y'isi nk'umwe mu bantu bagize ubutunzi budasanzwe mu mateka y'isi nk'uko Investopedia ibigaragaza. Uti gute rero? Osman Ali Khan ngo yari uw'igitinyiro. Sheets ivuga ko uyu mugabo yasimbuye se nyuma yuko yitabye Imana mu mwaka w'1911 ndetse aza kugira amahirwe ategeka imyaka igeze kuri 37 yose. Ibi byamuhesheje icyuho cyo kwigwizaho ubutunzi bushingiye ku mabuye ya zahabu na diyama z'umwimerere zacukurwaga mu birombe bya Hyderabad, nk'ikirombe cyari rutura cyitwaga Golconda. Aha hari santere y'ubucuruzi bw'amabuye cyane, amenshi yakurwaga muri Golconda, akaba icyo gihe yarabagaraya Osman Ali Khan. Akagira amahirwe akomeye muri ako gace kari isoko rikomeye rya za diyama yagemurwaga mu mpande zitandukanye z'isi. Ibi byatumye yigwizaho ubutunzi bwinshi, aba umuntu ukomeye mu gace kazi y'amajyepfo yose no mu isi muri rusange. Mu minsi y'icyo gihe yabarirwaga ubutunzi bugera kuri miliyari 230 z'amadolari. Hindu ivuga ko uyu mugabo yigeze kugabira uwari minisitiri w'intebe witwaga Bahadur Shatri, wari wasuye leta ya Hyderabad mu mwaka w'1965 maze amuha zahabu zipima ibihumbi 5 z'ubuntu. Ali Khan iwe yabaga afite abagaragu bagera kuri 300, aho yaje no gushaka abagore bagera ku 9 babyara abana bakaba 200, ariko hakaba hari inyandiko zerekana ko abana bamenyekanye ari abana bagera ku 149, nk'inyandiko ya Sheets yo ku ya mbere z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'2017. Uyu mugabo nubwo yaje kwitaba Imana agasiga ubutunzi bwe ku myaka 80 mu mwaka w'1967, gusa ngo ku ngoma ye yagerageje kubaka no kwegereza ibikorwa remezo muri leta ya Hyderabad yayoboraga. Muri ibyo bikorwa remezo hari harimo inzira za gari ya moshe, umuriro w'amashanyarazi, kaminuza nk'iyo yashinze yise Osmania University mu mwaka w'1918. Tugeze ku mugabo witwaga Tsar Nikola wa kabiri. Uyu yabaye umwami w'abami w'Uburusiya hagati y'itariki ya mbere Ugushyingo mu mwaka w'1894 n'itariki 15 Werurwe mu mwaka w'1917. Amazina y'ubusanzwe yari Nikola Alexandrovich Romanov. Yabayeho hagati y'umwaka w'1868 n'1918.
akaba ari we wabaye umwami w'abami wa nyuma w'Uburusiya, dore ko yahiritswe mu mpinduramatwara y'Abarusiya Russian Revolution mu mwaka w'1917, aza kwicwa mu mwaka w'1918. Tsar Nikora wa kabiri yimitswe ku myaka 26 asimbuye se wari umwami w'abami wa Russia, ahagarariye kandi ubwami bwa Pologne ndetse na Finland yitwaga Alexander wa gatatu. Tsar Nikora wa kabiri yasimbuye se nyuma y'uko atanze azize uburwayi bushamikiye ku mpyiko ku myaka 49. Tsar Nikora wa kabiri mu kuyobora Uburusiya, usibye bumwe mu butunzi bwa se yasigaranye, yaje no kuba umushoramari ukomeye mu bwami bw'abami bwa Russia, cyane mu bijyanye n'amadepo yaba ay'amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye, byaje no gutuma yisanga afite ubutunzi burimo ibigega bya zahabu, ibikingi n'imari ishyushye mu bikorwa by'ubugeni n'ibindi. Ubutunzi bwa Tsar bwaje kuzamuka cyane, abo umuntu wagize ubutunzi mu bwami bw'abami bwa Russia ku buryo ikigereranyo cy'ubutunzi yagize bugera kuri miliyari 300 z'amadolari. Facts and details igaragaza ko Tsar wa kabiri mu ngoro ye habarirwaga abaja bagera ku 15,000 bafite inshingano zikomeye kandi zitandukanye. Tsar wa kabiri yabaga mu ngoro yitwa Winter Palace, yari iri i St Petersburg mu Burusiya, ikaba yari ifite ibyumba bigera ku 1000. Ntibyari igitangaza kuri we kurisha ibiyiko bikoze muri zahabu. Tsar wa kabiri yakundaga kwambara imyenda ihenze cyane, harimo iyabaga iteye umushonge w'izahabu. Yambaraga impeta n'imiringa by'agatangaza bikoze mu mabuye y'agaciro nka diyama na zahabu. Mu mwaka w'1918 hashize umwaka yarananiwe guhagarika no gushyira mu buryo ibikorwa by'abigaragambyaga mu mijyi itandukanye nka St Petersburg. Tsar Nikora kabiri yaje gufatwa n'abari mu ruhembe rw'abigaragambya bashaka guhirika ubutegetsi bwa cyami, bijujutira ingoma ye kubera kubaho nabi, bakicwa n'inzara nyuma y'ibibazo yari yarateje mu ntambara ya mbere y'isi yari yarijanditsemo. Byagenze bite rero? Biography ivuga ko nyuma y'intambara ya mbere y'isi Uburusiya icyo gihe bwagize igihombo gikomeye cyane, maze abaturage bisanga mu bukene budasanzwe, ibintu bitagaciro. Intandaro y'icyatumye abaturage bashinja Tsar Nikora wa kabiri kudakurikirana igisirikare cye akagishora mu ntambara ahagendeye ubutunzi bwinshi bugasiga benshi mu bukene. Ibi nibyo byatumye mu mwaka w'1917 benshi birara mu mihanda bashaka impinduka. Imvururu ziravuka, Tsar afata umugambi wo kujya kwihisha, akava hitwa Mogilev akajya hitwa Petrograd. Ariko baramugose, biza kurangira nafashwe we n'umuryango we bajyanwa mu nzu yari iherereye mu misozi ya Ural. Ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa gatatu, Tsar Nikora wa kabiri yemeye kwambura ikamba ry'ubwami. Mu mwaka w'1917 kandi icyari guverinoma y'agateganyo Provisional Government cyariho cyaje guhirikwa n'abari bariyise Bolsheviks. Maze mu mwaka wakurikiye, mu mwaka w'1918 Uburusiya bugwa mu ntambara ya gisivile igamije impinduka. Umwami yari yarafashwe bugwate, maze mu ijoro ryo kuwa 16 bishyira 17 mu kwezi kwa karindwi mu mwaka w'1918 inzu yari ifungiwemo umwami Tsar wa kabiri Nikora iterwa n'agatsiko k'abari mu ruhembe rw'impinduramatwara y'aba Bolsheviks bari bayoboye na Vladimir Lenin. Aha hari ahitwa Yekaterinburg. Icyo gihe umwami yarafashwa, arakubitwa, arakomeretswa cyane n'umuryango we, aza no kwicwa. Ingoma ya cyami y'Abaromanov irangiye icyo mu Burusiya nyuma y'ibinyejana bigera kuri 3 yari yarihariye ubutegetsi. Gusa nyuma Nikora wa kabiri yaje kwibukwa n'itorero ry'Aba-Orthodox muri Russia, maze agirwa umutagatifu, ahafatwa nk'umutagatifu wagize ubutunzi kurusha abandi mu isi. Mu bantu bagize ubutunzi bwinshi mu mateka y'isi haza umunyamerika witwa Andrew Carnegie.
uyu yabayeho hagati y'umwaka w'igihumbi 835 n'igihumbi 919. Andrew Carnegie yabaye umunyenganda ukomeye, akaba ari we wari ufite inganda rutura zikora ibyuma muri Amerika hagati y'umwaka w'igihumbi 873 n'igihumbi 901. Mu mwaka w'igihumbi 850 yabaye umuyobozi ukomeye wa kompanyi ya Scotland yakoraga inzira za gari ya moshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari afitemo imigabane myinshi igera kuri miliyoni 500 z'amadolari. Icyo gihe yari amafaranga menshi cyane. Mu mwaka w'igihumbi 860 ubutunzi bwe bwakomeje kuzamuka kuko yatangiye gushora imari mu bucuruzi bw'ibikomoka kuri petrole. Akorana n'amakompanyi akomeye arimo Keystone Bridge Company, ahayura amafaranga menshi. Akomeza gushora imari mu nganda ze zitunganya ubutare, maze mu mwaka w'igihumbi 867 we n'umufasha we bimukira mu mujyi wa New York, atangira izindi business. Muri izo business harimo business yo gushyira hanze no gucuruza impapuro mvunjwa faranga bonds. Ubutunzi bwa Carnegie bwakomeje kwiyongera ku buryo bwageze mu mwaka w'igihumbi 900 yarashinze uruganda rugari cyane rukora ibyuma rwa Carnegie Steel Corporation. Ashinga n'amashami menshi, biramuhira rwose ku buryo bitewe no kugira inganda zikomeye n'amakampani akomeye, mu mwaka w'igihumbi 901 yagurishije imwe muri kompanyi ze na US Steel Corporation, abona akayabo icyo gihe kagera kuri miliyoni 480 z'amadolari. Aza guhinduka umuherwe ukomeye cyane ndetse ku rwego rw'isi, aho nyuma imitungo ye yaje kubarwa yose bakabona ikigereranyo cy'uko yaba yari afite ubutunzi bungana na miliyari 310 z'amadolari y'Amerika. Hari undi munyamerika witwaga John Rockefeller. Uyu yari rwiyemezamirimo ukomeye, akaba yarabayeho hagati y'umwaka w'igihumbi 839 n'igihumbi 937. Uyu nawe afatwa nk'umwe mu bagize uruhare rukomeye mu mpinduramatwara y'inganda, Industrial Revolution. Mental Flows igaragaza ko uyu mugabo nawe ari umunyemari, akaba yari afite inganda zitunganya ibikomoka kuri petrole, ku buryo mu mwaka w'igihumbi 882 inganda ze zari zihariye 90% mu kugira ama pipelines cyangwa se imiyoboro y'ibikomoka kuri za petrole muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari kompanyi yari yarashinze mu mwaka w'igihumbi 870 ya Standard Oil Company of Ohio. Iyi yamugize icyogere, maze aba umuntu wamaze igihe kinini yihariye isoko rya petrole muri Amerika. Monopoly. Guhera mu mwaka w'igihumbi 855 Rockefeller yari yarashyizeho gahunda ngarukamwaka yo kwishimira ibintu bishya n'imirimo mishya yatangije. Ibi byose byamutije umurindi wo kugera ku iterambere ridasanzwe, kugeza ubwo yabaruriwe ko yaba yaratunze ubutunzi bungana na miliyari 340 z'amadolari y'Amerika. Ku isonga mu bantu bagize ubutunzi bwinshi mu isi haza umunyafurika wabaye umwami w'abami wa Empire ya Mali muri Afurika, yitwaga Mansa Musa. Umwami w'abami Mansa Musa yabayeho hagati y'umwaka w'igihumbi 280 n'igihumbi 337. Uyu yatwaye ubwami bwa Mali imyaka igera kuri 25 kuva hagati y'umwaka w'igihumbi 312 n'igihumbi 337. Ubu bwami bw'abami bwa Mali Mansa Musa yayoyemo ubutunzi bwari bwarashinzwe n'uwitwa Sundiata Keita, bukaba bwarabayeho hagati y'umwaka w'igihumbi 235 n'igihumbi 670. Mu myaka 25 Mansa Musa yamaze atwaye Empire ya Mali, yari indwanya ikomeye, aho mu mateka yari yarigaruye imijyi igera kuri 20 mu burengerazuba bwa Afurika, irimo Songhai, yari umurwa mukuru wa Gao ku ruzi rwa Niger. Kamwe mu duce twari dukomeye mu bucuruzi cyane, yari abitse ibigega by'amazahabu, imyunyu, yari yihariye ubucuruzi bw'amahembe y'inzovu cyane n'ubutunzi bwavanwaga mu bucuruzi bw'abacakara. Mu buzima bwe yaherekezwaga n'ingabo n'abagaragu bagera ku 60,000 barimo abacakara bagera ku 200,000. Yaherekezwaga n'indogobe 80. Hagati y'umwaka w'igihumbi 324 n'igihumbi 325 yakoze urugendo rurerure rujya Maka mu mujyi mutagatifu.
maze aherekezwa n'ingabo n'abatware bagera ku 60,000 nk'uko History Hit ibigaragaza. Bitewe n'ubutunzi bwe, iyo yatemberaga cyangwa agiye ahantu yaherekezwaga n'indogobe zigera kuri 80. Nibuze imwe muri zo ikaba yarabaga ihetse ibiro 135 bya zahabu, kimenyetso cy'ubutunzi ndetse n'ubutware bukomeye. Kora ivuga ko ubutunzi bwe bushobora kuba bwari burenze ubw'umwami Salomo uvugwa muri Bibiliya, ariko izindi nyandiko zerekana ko umwami Salomo ari we muntu wagize ubutunzi bwinshi mu isi kuva yabaho. Urugero, Market Watch ivuga ko Salomo we ashobora kuba yaragize ubutunzi bugera kuri tiriyari 2.2 z'amadolari ya Amerika mu gihe cye. Ubwo butunzi bufasha ukabuvunja mu gihe cy'uyu munsi bwaba ari ubutunzi bungana na tiriyari 9 z'amadolari ya Amerika. Market Watch ihereye ku mateka agaragaza ko umwami Salomo ku mwaka yashoboraga kwakira amaturo agizwe n'izahabu z'umwimerere zifite agaciro ka miliyari 40 ku mwaka. Salomo yabayeho hagati y'umwaka w'100 n'uwa 931 mbere ya Yezu. Tugarutse ku mwami w'abami Mansa Musa ufatwa nk'uwa mbere mu bagize ubutunzi bwinshi mu myaka irenga 2000 ishize, abarurirwa ko yagize ubutunzi bungana na miliyari 400 z'amadolari ya Amerika. Ubutunzi bwe bwari bushingiye ku bigega by'amazahabu n'amahembe y'inzovu za diyama n'ubucuruzi bw'abacakara. National Geographic ivuga ko Mansa Musa yaba yaratanze mu mwaka w'1337 ku myaka ishobora kuba yari iri hagati ya 56 na 57. Mu isi y'uyu munsi uwo dufata nk'umukire kurusha abandi ku isi ni umunyamerika Jeff Bezos, ariko ubutunzi afite ntibushyitse 1/2 cy'ubutunzi Mansa Musa yari atunze, kuko ubu ngubu abarurirwa ubutunzi bugera ku madolari miliyari 183.8 gusa. Ni mu gihe Mansa Musa we yaba yaratunze ubutunzi bufite agaciro ka miliyari 400 z'amadolari. Twabonye na Salomo wabayeho mbere y'amateka mu myaka iri hagati y'1010 na 931 mbere ya Yezu, waba waragize ubutunzi kurusha abandi bose babayeho mu isi bungana na tiriyari 9. Amafaranga menshi cyane. Ni naha dusoreje ikiganiro hirya y'ibyo tubona cy'uyu munsi. Mukomeze mukande subscribe, share ku nshuti zanyu, like na comment. Kibategura iki kiganiro kandi nkanakibagezaho nitwa Christophe Wizeye. Ibihe byiza kuri mwese. Tuzasubira ubutaha tuganira ku zindi ngingo. Iki kiganiro kibarakagaruka.